Nay, sabidong mo't tay gemuka ka. Agsabido nga kaon, sa pasig apan nakapaay kan ayat ni masagsagrap kao. Anya? Laklakayan kan, ayat pa'y laang ti pagparparikutam. Ay unay daytan kaka. Sarbag kayaw akabalay kao. Anyat problema yon, tay? No personal na gamit. Sa bibiyangan. Dito'y lang ti pangidol-duli na kiti sagay sa ikaw. Nawang mo dyan. Nagipanan niyaw. Ket not dari tabuk yaw. Unay daytan kaka. Sagutan da kayo gagayem iti maysa pakasaritaan, akadaw yan amapaspasamak ngayon kampang linglingay. Hinggagaraman mo saan, daytoy ket pakasursuruan, pakatinggaran, ken pakarayawan. Isursurat ken iti direksyon ni Jocelyn Oblero. Manipod iti Triple R Productions iti YouTube channel Jor Drama Tips TV. O neretan kaka. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Sakbay na, shout out kada Sanyata Vlogs wenno Leonila Valle ti Masablang, Tabok City, Kalinga. Romel Kawili, Lynn Dato, Jasmine Rivera ti Qatar, Mami Myla Montemayor, Mami Naida Orteza, Lolo Mando Solanyo from John Clifford Solanyo, Pagayam Eddie Lorenzo, Daisy Molina, Efren Fernandez. Ken kada kayo amin saan umaamang tartarabay iti daytoy a programa tayo. Manipod iti Triple R Productions, isagot kada kayo ti Jor Drama Tips TV YouTube channel, ti pakasaritaan arapaulwan. Durog alakay, dito'y programa tayo. Unay daytan kaka. Buyay, Kenjeng! Umay kayo dito yung barbershop ka ta pukisan kayo. Saan kami yung pupugis, Lolo? Masinig kayo dito, ita ada ibaga. Tapi Lolo, natuturan kayo nga umbingan niya. Nalalaing kayo pa. Bida kayo. Una, Lolo. Urisa ka? Wait, da kayo adwa. Ngem kita ekmano asino tinalalaing ka da kayo adwa. Ha? Nalaing iti mas, Lolo. Sak English. Kun pii pa ya. Nalaing pa iti pii. Ay saan ada kita ti pang testingak iti laing yaw. Anyang arod ngay, Lolo? Asin aw tinapigpig sa ka da kayo adwa. Saka Lolo. Tsaka? Napigsa kayo adwa. Wan, Lolo. Wait. Malaman nga raw. Agsanggol kayo man. Wala, Lolo. Wala. Sanggol na kaya. Sanggol saka. Saka? Saka. Una. Dita makita tila inyo adwa. Sige. Ala. Agtugaw kayo dito swelaw. Isurok no kasanaw tayo panagsangulyaw iti saka. Ay, kurang pa iti pigsayaw. Masapo lamangan kayo iti ano nga inapaw. No, adda kilaban iti balayaw. Alunusin yaw, nga urawan si dayaw. Siguro lang. Alunusik tong. Orsak. Si Kanjeng, kayam apiltikan tilapayak ni Buyay. Naglaka. Lala. Ako rin ka. Jak para imbagbaga, pineltik maun. Pasikat ka mating. Nagsakit pa piltik mo. Si Kangay mo't Buyay, kayam apiltikan tilapayak ni Cheng. Naglaka. Anigo! Nagpigsamot ng tipiltik mo?
Ursi ka amat. Pilti kang kamat. Alay ko na. Okay, ang piltik ka manan. Awan matimbag-baga ni Lolois kung ulitam timang piltik itinapayag ko. Isungal timbaga na itay. Kaya't mo pilti kang tilapay ko, di pilti kang kamat. Naglustong kamatan. Pilti-pilti ka kumalangan talapayag mo. Anay ko. Gurit ka man tanugang kalangan mo. Naligaw. Ay, pinatay kayo matan. Laglag ka mo talaklakayan. Apay bakit? Nanyat basol ko kin ka. Amom nga ubing dagijay, suruam iti linulukaw. Pinag-exercise ko lang ida. Kita kat nagpinasakit daan. Si mayaatan nga gay ay ayam da sinairom ida. Natibker dagijay. Ay, kaslawan panunot mo mat. Basit lang ba naglayjay bakit? Timaday, no nagdinnoyok da, wano nagtinagbat da. Piluso po kaalaklakayan. Inton maminsan, pag-wrestling nga kila, paggabwak ida. Anya, di ba si timang biro kiti kagabom, laglag. Alang arod, no isuti ko na, datan ti agabaw bakit? Malwan ka ito pa eh. Alay, balasang ko. Magtangan ka, ngagtak-takder dita. Umay ka pa'y agtugaw dito'y barbershop. Uwan man ngagpaiso, tata. Makakitang mo ngagpaiso tinakatakder. Apay, urayam tinobyaw. Ala, ni tata isko. Awan nobyo kanya. Ay, makinobyo kan. Sayang tapintas mo. Diyak kayak ngay. Ay, awan, kapoy ka, no kasta. Maditi makinobnobyo, tata. Agungot dananang kentatang. Saan? Saan da nga agungat? Agungot da. Naglabasan da ma. Iso ang maawatan da ka. Makinobyo ka kitday. Tapno ada ka kinkinibin mo di kakalkalsada. Anya? Agpapukis ka, nanay. Saan tata? Makitugaw lang, biit. Apaya, biit ako lang. Ure man dito, kan agmalmalag. Iti kasta, adaw ti umay a customer. Ngamain, nagtaraki ka. Lalaki mo't ti customer yaw, tata. Saan mo't nga umay dito, iti babae. Ijay parlor ati papananda. Uray, tanot naglabas dita babae. Makasarak ka pa'y itinobyam no agistambay ka dito. Ha? Apay, di mo kaya tinubya. Madi? Nagkuna amade. Nagmayat ada nubya la. Ada arakupam. Apay, di mo kaya ti mga rakop iti napintas abalasang. Ni tatay skumad, tila ibagbagana. Kababain no damakangag. Anyat pagbainam ngay. Nagsya at tupay ti marakop iti balasang anapintas. Ha? Apay, kay kayat siya ti umarakop iti balasang, tata. Ay wala, sampyon na reta. Ha? Nagluko kayo umutun, tata. Saan may? Nulang ada agpaarakop, kaya't ko nga arakopan. Ngam saan ko nga asawaan, diskamay. Ha? Kapoy ka abaraw, nawan nobyam. Ibaga na bakla ka. Anya?
Apay, di mo kaya tinubya. Awan pa rin tata. Kaya't mo, kaibiro kan ka. Anya? Laglag ka mo talaga niya. Nay, apay manan ba kay? Apay adurugam dagiti ubeng ang makinubyaw kada ang makinubya. Ang awag laida. Kinsanan nga ubing lagi jay. Anya asaan? Ay, intun kwan. Inaramid da day tay bagbagam. Bayam sana naman na mag-isamit ni ayat. Apay, di kayan mo, si kalangan timang nananam. Ay, yang pagtatakunan ananaman, langgong. Nalnal pa siyang gaya man. Ay, laglag ka! La. Pinatiltilanak mo din. Marwam kan bakit? Nusan ka laabak-bakitanan? Inagkaagkan kan? Anya! Joke bakit? Joke. Hindi ka na maagaw mo. Joke taro pa. Ay, tinapis na kumuntin. Bakit? Ay, ko nagsakit. Angaw ko lang, mat. Di ka la maangawan. May sapay man nga angaw. Gusto na kang ako. Bakit? Gusto. Kumusta nga danay? Imbag man, tanda ka man ang diti barbershop ka. Mabain ka pailaan. Nakatartaraki ka. Maday, sinataraki akapoy. Ibaga da alupoy. Anya? Uy, masapol ngay pakitam ang nasiglat kay amin na manag. Nangarunan o balasang ti pagsasaritaan. Di ka kadyag kapoy. Asus, maday, si may bilang iti asosasyon na iti baak. Anya? Masapaw nga danubiam. Lidak nga ron kaya. Kapay, andan inaarmaw anang paay kin ka. Dak amot agaram, mabainak. Nagkapoy ka. Mala. Agplastar ka man, ay suro ka na imbak. Ita, nakaplastar ka. Dumgag ka na imbag lanay. Si minaran ka na yung bagtap no puli daw. No saan mo nga mo tagaram? Awan laisin na ka at may sabalasang no kasta. Ibaga na bakla ka. Kaya't mo, timawagan iti bakla. Danugag at mga ibaga bakla tata. Anya taramidam nga no nagpinta sa balasang ti mga ibaga bakla ka. Ay, bitugag ka. Nay, ay, saan balasang na niya, bitugam kit din. Ay, dakas, kan madiday ka. Di may sa babae, wano balasang, ayatan, sapuyutan, tapayaan, akas la itlog. Ayatan, kan la ilawan. San kita bitugan na kasi tikunam, muna na itang. Nyala, isuro ka, no kasano ti agarab. Ikan to mo tagtagaray. Kasano nga rin karami nagtata? No kitaan na ka, kita mat. No makipunirag,
Igamamon ti imana. Kalpasan na, ibaga malagos ti, I love you. Akagidan ti, arakop ken agad. Ha? Di kan agad langanay danay. Sapno saan day ngay baga, bakla ka, wano kapoy ka. Anya nga, iti sumarunong arami na kata. Ibagam nga, on kaya on. Ano ibagam nga, tayo na, mahal, kung namuta na. Di nobya man, kapoy kan. Mabalin mong taon nga kan, iti oray, anya akan ito akayat mo. Ha? Ano saan? Ibaga mga asawa maon. Anya? Nay. Nakatugaw ni Lene. Iti saan unay nga adayaw. Iti barbershop. Ngun ngagpaisaw. Nakatugaw ngagmay-may sa. Gundaway mo. Agore ka. Adaman damagag. Anyat panagkitam ka ni Lene. Laad wano nalapsan. Nagpintas tata. Okay. Ang moment gayam ti agkita maraw. Husto ka. Napintas ken nalapsap ni Lenny. Isasakbay nga daw masidagkan ko na alaad. Umunakan. Ha? Kababain ka lang no unaan na kasi may sala. Nagkapoy tilang anak. Ang tinglay kan darasam. Lenny, mabalin ti makikatugaw ken ka? Una, Dani. Naglawa mat. Hindi manak. Sos, agpada kami mata na nakaululiman. Diyak kaya ti maawagan iti kapoy wano bakla. Iso nga aramida kung tinusuro ni tata isko. Lenny. Pinarang na kaon. Partakak nga igaman ti ima na. Sa ako ibaga ti I love you. I love you. Ako pagkun. Bastos! Tinong panak mo tan Lenny. Awan, nagdudurso ka matigayam. Anya? Linamlamuyot mo mat kuma. Inaramid ko mat amin ngin suro yo tata. Ay, timing linamlamyong mo pa'y kuma. Imbagam ko mga isaw ti kapintasan a babae anakitam. Isaw ti kapintasan ken kasingputan ken amin na napamadayaw. Isa ma'am sa kakida-kidayan. Anya? Agpakyot kamutin kas kada ag beautiful eyes kakin ko ana. Sige. Aramidak day tatata. Amumlenay, sana nasaya at isuplada ta may babay ni ka. So ano ada agaram ken ka? Saan mo abas-bastosay? Pakibagayam lahay. No bastos? Bastos mo, tata. Ay saan Dakas kasta. May bagang orasyo, tata. Lenny. Makitugawak man ito'y barbershop mo, tata Iskaw. Ay, una baraw. Ala, dito. Tugaw ka dito. Inak man gumatang iti mamirienda. Kamu kayo ditan.
sininyasan nak ni Tata Isko. Still, Lenny? Ha? Apay nga kidda-kidday ka kaslamanyak? Kanapay pagtay-tayo kam dagiti matam? I love you manen, Lenny. Tarupam. Awan pa'y kadisi-disintem laglag. Sulukag tupay tamatam. Anya? Ay, naguyong kamatan. Panawan ka man langan. Tamang malawanan ka, suplada. Lenny, balasang kao. Made iti may sa babae, iti suplada, wano bastos. No saan mo kaya iti may sa alalakay, saan mo abastusin? Ta pakaalan iti rape na ita. Ha? No saan mo akayat? Saya atem laeng nga ibaga? Kano bastos mo, tata? Di bastos mo? Kan may sa Tata Isko, sardengan yon adurdurugan ni Dani. Nangag ko ti panang durdurog yu kan kuana iti kasta. Madimot aday ta. Ipaspaso budak mo, tata. Sumangka utro kayo mo't ngamin alaklakayan. Anya? Nasaya at maeta sinupalpal na kanilene Isko. Paasig ngamin alinuloko ti isursurom iti padam a tao. Patinto pa'y ubing ngamin kat surwam iti linuloko. Amom Isko. Makasarak kanto iti mangdusag di tasungom iti kinalaing mo amang durog wano mang sugsog langgong kalaklakayan. Maminsan pa nga damadaamag ko asugsugam tagsasaruno apasubsub ti aramidek di tasungom Iskaw. Amumutan kanyak bakit ang aula dagijay. Pagaayat ko nga ang angawan ng itubeng. Nukasta pagaangawak met nga rudan timang tep iti sungom tapno agkabibawan. O anya, mangdurog ka pa'y. Durog, alaklakayan. Ditan kagayem tinagibusan ti pakasaritaan anapauluan. Durog alakay. Dito'y programa tayo. Unay daytan kaka. Musical and recording supervision Giovanni. Isursurat Kennedy Direksyon ni Jocelyn Oblero. Manipod iti Triple R Productions. Isagsagot ka na kayo ti Jor Drama Tips TV YouTube channel. Uray daytan kaka.